یہ ویڈیو کر زیادہ کھت زیادہ شیئر یہ واتن تمام تمس باغ ولس تین اس پنو اتھو آز پن بنومت باغ تباہ کران تو وچھو بون ژوٗنٛٹھۍ وۄنۍ والنے پٮ۪ٹھ کنچی کٔرِتھ کُلِس. السلام علیکم دوستو, امید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ. بہٕ اوسُس آز باغ کِنۍ پکان, آز چھُ 1 اکتوبر. مےٚ پیٚیہِ یتھ باغس أکِس کُن نظر, مےٚ وُچھ کہِ اتھ چھِ وۄنۍ أڑۍ ژوٗنٛٹھۍ والنے اور یِمو چھِ پرٛوٗنِنٛگ مۄکلٲمٕژ اتھ کٔرِتھ. یِمو چھِ تقریٖبن 4-5 دۄہ برونٛٹھ اتھ پرٛوٗنِنٛگ کٔرمٕژ, یعنی کہِ یِمو چھِ 15 سپٹمبر تقریٖبن اتھ پرٛوٗنِنٛگ کٔرمٕژ. ییٚلہِ کہِ زن آز چھُ ہارویسٹنگ سیٖزن چھُ, آز چھُ 1 اکتوبر. تُہۍ ؤنِو یہِ کتھ حدس تام چھُ صحیح؟ آز کِژ أزِکۍ باغہٕ وٲلۍ کیٛاہ چھِ جلد بٲزی کیٛاہ چھِ یِم کران, یِم کیٛاہ چھِ پننٮ۪ن باغن زورٕ کھۄٹھ کران, یِم کیٛاہ چھِ ٹایم بچاونہٕ موٗجوٗب پنٕنۍ باغ ژھٕنان پننٮ۪و اتھو تباہ کٔرِتھ. یِم زن پرٛٲنۍ لُکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ أزکٮ۪ن لُکن کھۄتہٕ زیادٕ دانا. تِم تہِ ٲسۍ ونان کہِ ییٚلہِ ہسا پن زردِ کُلِس تمہِ پتہٕ گژھِ پرٛوٗنِنٛگ کرٕنۍ, تمہِ پتہٕ گژھِ کُلِس کنچی کرٕنۍ. ییٚلہِ زن ایکسپٲرٹ